kanti uThixo ufuna ukumthambisa. Kodwa wahamba uSawule aphila kakuhle. Wahamba uSawule waphila careless. Wahamba uSawule wacimba yonke lento uyenza ngokwakhe. Wahamba wazibona uba ingathi yena seke above Thixo. Mayibonke igama lenkosi. Wa reverse uThixo. Wamshiya ne funde mama le verse. Ke kaloku uSawule washiywa ngumoya kaNdikhoyo waze waphathwa ngumoya okhohlakeleyo. Waphathwa ngumoya okhohlakeleyo ngoba awuphumi nje kungashiyeka imoya. Umkile umoya kaThixo ngoku kushiyeka okhohlakeleyo. Bazobona bana nosiza uthiwa hey indlela wayeyiyo. Indlela ubani. Yo. Tuna amaxesha wakhe Thixo nyambe kodwa waphila careless wahamba umoya kaThixo. That is why xa ufuna incwadi yesithilelo chapter number 2 kuxelelwa phana kubhalelwa amabandla. Ayabhalela kubhalela isithunywa sebandla nebandla. Linconywe abesake sithi uThixo dina le ndawana ngakuwe. Uvumele umoya kaJezebeli. That is why izinto zingasaphi kwala hlobo uvumela umoya kaJezebeli. Uyashiya uThixo umuntu uThixo. That is why sicengana nathi inyama ingafuna ukuphakama ngomusoyiya ifuna ungaphezulu sicengana nathi bawusincede. Singasali namavesi. Sikethe amavesi kanti umoya kaThixo usekho. Sindwebe kana usekho ngomoya kaThixo apha. That is why funeka ube nomoya kaThixo nawe uzokwazi ukuhlola umoya kaThixo. Kuza operator wona napha. uSawule washiywa ngumoya. Kwangena umoya okhohlakeleyo. Kwangena idimoni elinzima. Masicela nathi bantwana bakaThixo wandi iba careful. Mayibonke igama lenkosi. Iba careful. Yabona umjonga umzalwane wakho uzoyi. Uthi uYesu wayengaguli uYesu. Xa wayixelela uPetros esazama ukuthetha amazwi ezamuzana amacebo wathi suka Satan emveni kwakho. Ejo kuPetros ehamba naye emshumayezini kodwa wabona awusathethi iPetros kuthetha uSatan apha. Wathi suka Satan. Phakathi iPetros hayi ungene wathi suka. Jonga umoya ongenileyo. Sibi into esesicaweni mazana nesilungisane mamthola. Aphelile abantwana babantu ngabantu beshumayela. Akashumayela kodwa ufuna sebogcwelisa iziso kulecala. Ushumayela ntoni? Akashumayeli hayi ndimtha. Bazalwane bayasikelelwa imfishi man. Ngalaya le malanga mina ndevela indoda ishumayela vesi ethi hayi uyona. Sisemlindweni pha. Hayi yabiphakame yaduma ulanga yonke yaziwa ba umdlali lo umu-8. Yathi mayiphakamayo abantu banesitayile ngosezazinto abayile ngathi bayakhameka. Xa uthi ajoba kho bantu apha. Mayibonke igama lenkosi. Yaphakama lo ndoda leyo bawusikahle. Yaphakama yasumela le vesi ethi hayi uyona. Yaphakama yathi hayi. Baduma abantu endlini bathiwa yo uyigobile uThixo nendoda. Uyigobe ntoni umsenzisi? Hayi ntoni. Ningathunyelwa ngabantu engathi bambe benitayilelo nje benenzela isitayile. Baphila kanjani mani? Thetha ndoda hayi ntoni. Hayi yo. Hlobo sami. Awuzani serious tell into sisibonayo ithi. Intombi siyabo sisibukela lapha kule mililo. Nehlelo ngulo moya hayi. Awona noyithetha lo usuke emulweni uphila amanga. Nibale komonakala ngapha nina ngoba enixelela inyaniso.
Hallelujah. Nipheka obonakala bathetha izinto ikomba Nkosi yami hayi elibandla nokhulile. Asithunywa ngakhulisa abantu. Sithunywa ukushumeza abantu hambani niyokuzenza abafundi inhlanga zonke. Eniwafumene. Sifuna abantu abazofumaneka. Hallelujah igama leNkosi. Hallelujah igama leNkosi. Wazalwane sishumela uKristu mos otshintsha impilo yomuntu obe nenhliziyo yokuncama. Awunye nje ubona kanti bawuhlula ukuncama kwaze ncama wathandazelwa ngubantu. Mani bonke igama leNkosi. Wazuncama nje wazuncama. Sima uncama bona ngelo uncama. Uyesu wayithetha yachacha wathi ufuna ukulandela abangazincama. Ngeke ukhonze uthi wazi uncama. Wona wazi uncama. Ngeke ukhonze uthi Yonke ne-excuse okoboko ndiyafuna ukhona athathe decision intombi endala athathe decision ithatha udecide uba ngoku ndifuna ukholwa ndincame ndiyeke izinto. Nalibonke igama leNkosi. Bazalwane ndiyabona nditshilo nje ndiyabona noba silimisa apha ngaphambili uzoworship no bazalwane yazi uba kunabantu abanento ezinzima abazidliwe zokuthixo but zidliwe nje inhliziyo yoba abakwazi kuncama. Esiqonda loo nto abafighting indaba yokuncama because kaloku lento ikuwe uyinika nguThixo inamandla kakhulu but nasebebonayo abanye abantu bebona kuWhatsApp bebona kuFacebook bebona kuTikTok babona enye imikhuba kunento epheke uThixo apha but because akakwazi kuncama. Yes, Holy Spirit. Yawubaleka ngokuyofuna hayi. Nema mthola. Nawa sangibaleka ntombi endala nanginika umama wakho. Sahlala phansi hayi. Nizi igroup nizi hayi. Nizi igroup endayinika abazana. Nabo sifocus. Nabo mthola. Nabo umtshana. Hayi. Hallelujah. Nabo noyi. Thanda zibamba abazali ngababona umahluko. Ubona umamthule kuye wagcina apha ngoJanuary. Umama wakhe uthethetha wathi hayi nimiyeke lokusesini. Wazithi usahleli naye etafuleni. Bayivele edolophini. Wathi dala ndifuna ukubona abantu abahamba nomntana ngithe sithi mama ngathi besifuna ukubona uphila njani ekhaya. Uyahlupha sixelele ngokufaka ireport mo. Hallelujah. Hallelujah. Ofuna ukundilandela makazincama. Kubalulekile ke xa umntwana kaThixo ube nendlela uncame makancame. Ncama uzawubona umahluko. Hallelujah. Ufuna le verse mama. Washiya uSamuel ngomoya kaThixo. Waza waphathwa ngumoya okhohlakeleyo. Yes. Uvunyelwe kundikhoyo. Uvunyelwe kubani abazalwane? Uyeke umoya kaThixo uthathwa kuNtixo wavumela ukaSathane umoya wangena. Wafika indoda mna sise-Othoni sikhonze Othoni. I-Othoni yayiphume yonke bazalwane. Uphula umlindo ufika indoda yayisuka apha eKapa. Laa ndoda yayisaziwa leyana awunoyazi pho umncinci namntana. Laa ndoda yayisaziwa. Hey baphuma abantu bayinqwaba kuloo mlindo lo yagcwala ithuso luwona. Nami beqonda Thixo ngendlela ndandivotha ndihamba nabeyichaza laa ndoda. Yakomba namhlanje Thixo wakuzakwaziwana. Yangena laa ndoda kanti sekudala yalimala seKapa. Yaba yadibana hayi yadibana nemakwabo ezifake i-high top seyichophile ezithweni. Seyikaphansi. Ngibonga igama leNkosi. Yathi nayiqalayo ngaka ithethayo yathi besingobani thina. Besingobani uSolomon uqobo mama. Wayinamaphinga 800. Ndathayibo. Into ngolesi soyicelwa ngomthwapho. Kanti seke sishumayela ukulimala kwakhe. Ngibonga igama leNkosi. Hallelujah. Sizizandla ke bangcwele. Umjongo umuntu okushumayizayo uphile impilo masiyivaleni kanjani. Umjongo umuntu omaphambi kwakho. Umjongo umuntu othetha. Umjongo umzalwane wakho. Angakusuleli ngemikhuba. Umjongo umthandazisa ikhona ingxaki lapha. Utheni nomoya wokulwa. Utheni
nomoya wokuxabana. Nguphi lo moya? Kuthele nomoya wenkani. Kuthele nomoya wenkani. Nabo yazi ukuthi uzayi kwathetha into ebaluleke lapha. Indakholwa he. Lihleli baphansi ngo. Xa ushunyela bazalwane sisivula indlebe kakhulu. Uthi uba umzayiya. Yani picture yethu ba umayongo sihlele emveni kwendlu pha kwami. Ngeke sheshumala iba umayongo uba umzayiya. Uthi uba umzayiya ethetha apha. Lithi iBhayibheli uba wena uyayidla inyama yakho. Lo akayidla inyama yakho. Mjongo umzalwane wakho ungamkhulekisi. Ngale interview amanye amadoda ayithupha kwakula channel yami enye iyayidla inyama yakho enye ayidla inyama yakho. Ithi le ngayidla inyama yakho iyakho uyijogile nje idimoni elinzi uyijogile nje. Igcwele amadimoni. Ithi le idlayo iyakho ezazi nedimoni zangenelwakhe. Kanga ngoba mina nokungayiphaka ngokuthatha ubona kanti ngayidla isule lenhloko. Ngayibona igama lenkosi. Now dane into ethi ke ngoku lokhu uba umzeka icacisa apha. Umjongo awenzi nje careless nje yona njalo. Because uthi uba umzayiye ethetha apha ngalamini so ngaze kufa abantu ngenxa yokudla nje kwehamba. So ngaze nje kufa abantu abaninzi because wena udli yakho. Xa udli yakho amadlela ekameleni kwakho ke. Wazi ubulala abantu abaninzi because uthi mina ndidli yakho. Abantu baze bayeke ukukhola because kaloku ubabulala ngokudla. Inhliziyo yengakwazi ukuncama. Ngibonga igama lenkosi. Kunezinto ezingababulala abantu fi bayeke ukukhola because babone wena usenza into ethile. Bebengihleka abazalwa nabo bomayongo. Friday thetha ngami. Ngithi bomayongo ufika apha ndipha kwami. Ndizilalele ndizidinele ndisukele ecaweni. Ngayengele pha ekamereni. Umayongo imoto phambi kwethu emsebenzini ngapha ya. Ndixibele ushoti wami ke pha wena bawulantuke. Ushoti wami ongaka. Yele pha. Ngiphuma bekamereni, ngingena emotweni, sikhambisa uba umayongo. Pha umayongo ngasifika emsebenzini uyantshitshela ngoku. Uthi bingalihle le moto bishop. Ufune baphuma kule moto, ukhande le moto, uzatswayisa ngaloshoti abesithubeni. Ngicela walizi semsebenzi ulibuza ngoshoti. Unoza utswayisa ngoba lento ngoba besithubeni. Ndiza utswayisa ukuthi semotweni yakho. Manje igama lenkosi. Thixo nje bakhona wasababangani imali lethola kanti ubonakala. Ihambe tswayisa bedolophini ngoshoti abathi sishunyayisa utsotso nje. Talizwa ifune sikhafuna senza ntona senza intoni. Nazigwela ukuthi imali yona ayikhoba thina ukuthi ngiyazi. Thina baba ngibone edolophini ama ngesikhindanyana. Yini inkosi yami ndishumayela uKristu. Manje igama lenkosi. Sifikike ngaphakathi ukuthi bazalwane asenze into noma kanjani. Ngoba kunabantu abangalimala. Uma kwakho phambi kwabantu ihloniphe loo nto leyo. Thoni bezazi ukuthi bandingumshumayeli into endiyiyo. Ndingumshumayeli wendaba ezilungileyo, andingomshumayeli epha ecaweni qha. Naba ndisebenza nabo ndijonga amaguquko engomso. Ngibonga igama lenkosi. Inhliziyo yokuncama nje ngoba ndiyayithanda yona le nto. Kodwa hey man, ngalimaza ivangeli lento. Kulona ke wakholwe ngenxa yoba ndinje. Abesithubeni. Ngifuna nto lo ndawo le boy ya Friday man le man inkosi. Boy ya Friday so namhlanje man. Mama yami lo mosha. Ngibonga igama lenkosi. Wazalwana sibe nomahluko sicabane manje. Sisiyazulwini lapho siyakhona. Ngibonga igama lenkosi. Ndanibalisela nabazalwana antsholo imandana makathi ndanibalisela nabazalwana kwa mamusi lo yini. Omnyaka. Ugqiba kwami ukuthatha. Thathe ke lokuthatha lokusi sihambayo. Nkosikazi siye edolophini. Sothenga imali, sibona sini imali ikhona sothenga impahla bantwana. Neminyaka olezi2 years lesithathile. Ngani sinayo sibona sini. Singene edolophini singene lapho sibayotha. Ngene egasa. Sihamba apha. Sikhethe impahla nayo yazikhethela. Sisahamba anjengathe mashiya. Ngithengela le gym.
ijini athi sikizwa yabenda sikwa into ngaphakathi yakhala ingane lo mfazi umfuna ijini iqweba isibindi qweba isibindi kwezimpahla zikhala apha zikule shop akho kanti uyibonayo wena ubona ijini ingxaki yona iqalile ngenitake emnyawundi yabona ubona abafazi bagcwele esijinini yo qala ngakubona bazonqibela haleluya thela pha kwami bazama haleluya hayi sabuya sagoduka yandidla lento manje bamusifuyile Nkosi nomfazi awuthi ndimphethe kakhulu kodwa manje naye ndizwe ngoba nami ndifuna ukuba umfazi wami ndimphathe kakuhle manje angazivi ngathi usesibhokweni thixo madoda into enzayithini le uphakele moselpay la sisibusi pha koluzithathu ngiqomba manje ndimbhalele imessage hayi nkosikazi ungayithenga la jini ukuthetha ngayo kodwa please man ungayinxibi phambi kwabantu Pijeri Kandi tunalile ngoma thixo yanga message ngolosithathu wafika ulosithathu ayabuya imessage twaka wabethu losine kwaka wabethu losihlanu hayibo senomthandazo ngokuthi thixo ngasethiwa la message ayingenanga nkosi yami yini ngasethiwa ayingenanga la message hayi wafika ebuya emsebenzini angena ngemoto namthoqo ngayo sethene into thixo ngavela afika sengcibe ejina kwenza ithini hayi afika inkosi lazafika phaka imoto siye endlini sinowole wala ngazi yapha online bayithi ihudu la message athi mashiya kanzi la message unibhalele yona ukuthi manje ngenze njani ngithe account yake ngiyalala wona nami ngiyalala wona nami bengayibhali noba ndibhala bathi ndixileki malibonke kama lenkosi ngoba ndinento inkosi yami ndawushumayela phi ngoba xa ndishumayela ndifuna ndishumayele kumntu wonke ondimile ndishumayele bekuthiwa umphose njani umkakhe cengane namhlanje please man please hayi ngibona ngathi indovela becala abanye kamnandi ndicenge manje hayi masibonisane nkosikazi malibonke igama lenkosi haleluya ngoba unamthiza uyabona mgebe mfana wami umfazi uyayidla imessage endodeni uzithethe into ezibalulekile but bekhona umbuzo uba umphose njani lalala naye ephethini phose njani malibonke igama lenkosi haleluya sithi izandla ke bantwana haleluya sendiluqa olutiqondisayo Ngifuna ubani nobana goduke nalento ethi umuntu ohlangabeza ahlala nezelungu naye uba nesilungu kodwa umuntu ohamba nezidenge wesisulelwa ngumoya ongcolileyo Sani siye
Hosanna.